zofunda noma yipi nje inhloso enkulu eyakwenza ukuthi lokho uhambela ngoba saqala sakubona lapha kuBaba uJulius Malema sathi siyakubona awunaku sokulamaphoza awusathi siyakubona awunaku sokubaba uShenge kwenzakalani ngempela yipi inhloso yakho ngempela ngokuthi uhambele into kanje? No, at first like ngangihambela for fun, but the time isikhathi siqhubeka ngabona ukuthi no man mele ngilalele kwaqala iIFF ukuthi kwaqala iIFF ukuthi uthini ubaba iIFF uMalema ngaphinde futhi nangapho Ramaphosa naye ngamuza ukuthi uthini nayizolo futhi ngalalela ubaba uHlabisa yebo and engikuthandile bantu babuhlabisa unginike lesini ukuthi lento engenzayo i right ukuthi ngihambe lonke ama manifesta and lokho ngikuthandile kakhulu.